조절라파 तारेमा मफुला पासपि थौजी चिकपिनिउ लागि मानुङकोटी भिडियो जनावैजना उखन जिपि मानुङकोट चाहयो वनाबले थो भिडियो खिचेनो अले चिकपिनिउ नापन शेयर या रेजी थो भिडियो खिचेनो ख थोतनहु दमौली दु एकदम नेपि सोंथा तो एकदम चोय हाइटे ला अले झिसा सोयबले क्वे बादल त खण्डु अले थो बादल क्वे दमौली बजार दुर्या दमौली चोमा पासा ताल दमौली जिम सुबास तामा पासा दु एकदम नेपि सोम मनु अले थो मौसम क्लियर जुबले थन हिमाल त न खण्डु रे पासा ताल पासा थोटा से यक्को वन नंगल खनी जी फर्स्ट टाइम ख थन चिकपिना थन चाहिदी धुन कि तयारी छ अले चिकपिन त थोठा गथे लगे जुल अले थन क्वे एकदम चौड न दु ग्राउन्ड धावला छुडाव एकदम घाँसे मैदान दु हन क्या उम्रे जचों खनी अले थो एकदम चुए हाइटेला अले क्वे एकदम स्लोप दु थन क्वे कुठोन के तारे मामजी मेउ जन्म क्या खनी अले थो जिम पासा ख चस्मा दया मोबाइल मा खिचेन जोम थो जिम पासा विजय धाम पासा ख उइ त जिम स गइना गइना रे सट्यु न्याबले आज थो भिडियोले सोइदिछ सकु छ सूर्य खण्ड त नाच सूर्य सुलाचो उठे खण्डु आ बिस्तारी था होइ बोला जिपि थानु वनबले ख्युसे चोमबले वनो ख ख्युसे चोमबले नापा दना अथे 5 बजे ति दना जिपि थानु वन हुना अले थो वन बिले लचाइने बाला खनि आ पहिला कवम पासा जन ल भस बामला राव आ जिपि वनबले चाहिँ ल बाला खनि तर सीट क्वाउ खनि फुर वाव अथे सीट वयो खनि अयो सीट ला छिटा छन् काठमाडौँ मो अथे जो अनचाइनि सीट वयो खनि फुर वयो खनि पहिल पहिल छिटा न वो जे सायद बस्ती योको मरुबले सुथे वन नपाउने खस चाहिँ अन ज्याकेट स्वेटर बालक फिनावन मा खनि सुथे चाहिँ ख्वाउसे छ तो सर्गे अर्थात आकाशे सुपे अर्थात बादल तन बालक डिजाइन थे खण्डु दमौली पासा डुली जिम त चाहिल त चाहिँ नि अफ हुल थ्या न्य न्य उन मुआल पासाए सर यंकी जिपि लु 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 वन ठ्याक्कले व थासे यंका चाहे कि एकदम नेपि स्वाम पासा ख अले थन चायु अपि मनु त न यक्को दु सायद जिपि शनिबार लाउथे छ थन शुक्रबार दमौली वनो अले शनिबार थन मानुङकोट वनो उठे छ सुथेला आकाश न डिजाइन थे खण्डु थन सुथे एक्क सोएबले थन कुए छुए मरु बादल जक दुथे छ अलि गुली गुली थन ड्रोन वेगा छ बिन दु मनु त ठक्क सोएबले रामायण महाभारत याद भयो रामायण महाभारत स्वर्ग लोके बादलै चुए चुस्निउ ठ्याक्क छ सीन खनिबले ठ्याक्क याद भयो सुथे नेपु स्व मौसम न एकदम मजा आयो खनि थो चुए डाँडा ख अल्थो टावर ख थन टावरे चिस चोना भ्यू स्वेउ ख अल्थो 12 कुए वन कि तारे माम ख उ सायद वो कुठुनी ढ्या मनु त कुठुनी ढ्या बार्तै त जुइमा न थन यक्को थरिउटी घ्याट अथवा बोट बिरुवा त न यक्को दु द थो मध्ये यो चाहिँ ऐसेलु चाहिँ सिक य लोट न थने गयो बल्ला बल्ला लोट थेजो स्वे सिमेन्ट थेजो लोट न
थन मनु त चाने टेन्ट हया जेनी उठे छ सायद टेन्ट हया देउ जुइमा जिम पास समस्या न पहिला टेन्ट हया जेनीला र्या थैछु ख थन अले थन च्याटोनियो व्यवस्था न दु जिम थन ब्ल्याक टी टोनो ब्ल्याक टी ले चाहिँ मरिच दुखनी मरिच मजु गरम जुइ पिन पास पिन चाहिँ नि याद याना दिस दर गरम ज्याचौ मरिच च्यातोना झन गरम जुल च्या मरिच दैजी र्याजी यादे मैना थजिपि अन कुए वेरंगा ल्याउन जनो चुए ठाउन जनो च्या पस ठए ख थने च्याप म्यासौ च्या खे चना न दुठे छ जिमसा च्या जको टोना द पिन चाहयुन ले तो खे स्वा ले तो बोट बिरुवा एकदम इन्ट्रेस्ट लयजु छुछु दुर्या स्वेमा स्वे गगयप्ति स्वा गगयप्ति वनस्पति दुर्या द स्वेमा स्वे खूब इन्ट्रेस्ट लगेजु द तो स्वाना एकदम बाला अहिले थन्छौ छेने छेन ढाउल छुडाउ अहिले ठुवा भानुभक्त यो कविता चैटौडु ठुके अहिले ठो ल्याउन्यु ल ल्याउन्यु अथवा ल्याउ अनय भयो खचिपि अहिले थन लजाउटी झार न दु अक छिल्की लजाए जुटी झार ठो लजाउटी झार चाहिँ यो को खना जि थन